Akadiba Tharaka buwite budget ile dhomi ntuku ruare ni batiro bole jano ridhore dhaga no tira ne bakuona no kaparapara kamwa kala mintereu pakiaria nkuluki buwite thirikari ni batire kuolele uri bwandengu lekinyo banire muri oyo bisi kenda na bobe tambere na mathomo. Paul Wakabithi aina ripotie. Ore muthenya ura budget ya mwanka wa 2023 na mwanka wa 2024 ikuthomagwa indi Akadiba Tharaka ibaugite uyu mwanka kigina gikino kiombire kubaguna bateri kuraithiria kithomo tanagwe etu no ntuingire mbere atureta antu banyuma lakini ngai nathiete tuchubagira kwa ndi bakaraithiria Tharaka no ntuikagita komo mono mantoni makithomo twatethekana nikingo kinya budget ino tukwegwa ikongeagirwo no kaya mu bantu tupeyo 3,500 tukongaongerwo twatetheka onde tugananwa kuringana kia turima ndengu icio tuthomithie nacio na miere na nthoroko wegwa bakau bakuthikirwa na mayani na tacio tutabateri kuthikirwa kinya tu tubateri kuthikirwa kinyite nkuona taka thirikari na matumeni makuraithiria budget ya kithomo bura karakarangi budget eno kiango na turaithiria muno turenda turaithiria muno mantoni maguta itwinyerekire muno ndu maguta ndu magutimo everything kintu kionthe kethro kionekana Kenya kana kintu kionthe kethro kiendwa Kenya maguta means of transport nio ikudetermine muno ndetwiriwe twembaru iwaziri Muthini Karangi munde ilio budget ya mbere ya Kenya Kwanza government thirikari ya Kenya Kwanza munde ilio budget ya mbere kutho batura gutwira twethira budget ya Uhuru anga twethira budget ya Azimio anga twethira budget ya BBI turetegiritie ende kagita gaka sawa twinana betu lakini turenda wana mirigo yenda makwenda na nkondi na ago barabara na kwenda mayumita meomponi yikora rami iwatana na erengi kenda tuona wao matunda mathirikari ya Kenya Kwanza batwiria bathito kurukia finance bill bakurukia finance bill bauga tuinyikirite munyo mwarwa tukase mucibi bakurukiria goro afadhali tutikwenda tu ya kwirwa turiga eroni angai tukinyira thirikari lakini tutikuona tofauti ya ria tu thirikari ni na ria tu tia thirikari kaikagita Katharaka nithi na isitoshe budget ya county wau batengete wau chiekero 385 billion ki budget yenu ibendere guchitenge kama mapema kenda mbasare chingia kenda maendeleo makinya mashinani mapema na kiribe ya ndengu Karangi na tariritie tata ndengu kuma shilingi 30 nkwenda kubwira ndengu ira tuije ndengu ya muthomi njuki ira ibati kuma shilingi 100 wetia ukakwitha kwe ndengu ya shilingi 30 ituthi turetwo tugure yo titukendia thoko na ara atunga lakini utikaye utubingiricania wira cietu turi mwanto wetu ukakwithira tona ndengu ngukurifa ara matakiri kwa bakang'ari wanta chabare uthi wonerwe ndengu na ucoke gume guthi gatunga uthi marimati wone tayari broka begura ndengu na shilingi 80 imbi nonto ukweneria thirikari itwendamithia 80 nyene kugura broka thirikari utuki 70 kugura kawe mutume baretio ukiri kigomano ya kwayana basari wadini ya nkondi thirikari kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthe hivyo hata hii ya basari tunasema ile kidogo gavana wetu anapata na bokwegwa wega mono na mbesa itekweja accountant ko ino kaigucererwa like na waziri no abwire twena mieri ere tutionete mbesa cia county kauga nini kaumite no nyaka ukengia garuthata gavana muthomi njuki mwega we au wana ya bwakurukia 19 milioni jukia nicho twana tulisukuru kako impongeri thuku antu betu be kiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Wakabithi.